Kublai Shubon, bat ba kiba chupule bat bat ya gani ka kubor ba thamai na khasi fi. Ningkong Menteri rangba kajala Konrad ke sangma ulai kendo bat kinong hikai SSA a secretariat bat layakran lor kajingya kamai bat kajingyan kapisa kabadang Islam. Menteri rangba ula kular ba sorkar kan persyangbat bat penbet no apo kapor batang kartu kadesi. Kani kalong kajing kerman ke bakraw ya kinong hikai di balaya din ba bon senam jong kajingya. Hakawai pat kabenta kaseng boys WISE kala rakhe ya kajing dap arpsan senam ha kasnong shilong. Kani kaseng kala trish tom man kentiu yala kikenthai lingba kajing penlong kam kajing penriu jing nang jing start ban kajing ai jing hikai halor karoi kapar. Hakani kajing rakhe la donru kinong kren kibala penchai shpang kajing klan jong kajing ya linti kikenthai hakai emlang salang jong kajela. Kani kalong kibenta kibakongsan jong kakubor menta kasi so share comment but subscribe ya ka channel kakasi feed Kublai Shubon.